Hey, Nizam, Khan, Kim Lim Dewa Khan information kan Hanbua, second battalion kan Havildar, Bimal kan Tichakma, buat cek posa Chuanin. Aceh pui, atau pui, adil pui, ti pui, Havildar Patni. Havildar Zela Rudua, second battalion Ho Luang Rual. Lung leya second battalion headquarter ami amaro choma hi long plai nam kuami ania sumi le Havildar Indra Kumar Rai ani po hi supply second MP luang wala thong ania inle lo te ko ai be la ani hi kan Nepali unaute atanga lo tanga dia he akap di tu kan hansia tujuan kan siat bele abuna hilen siang turin di Northern Range ulal yang moya mani tak pecah matar kha abuna turin kan kirhala tujuan kutilaya biar tu SP scholarship teh additional SP scholarship teh SDBO violent Ahun paling anjuran dia apakah anjukala hil anhan muda anhan soicu ku buat set tu hansoi la income total yang sama saya buat set putlaya ni masa sang disomni pakatakan hanin buat kan han dewa kan hanin su le kan hanin nor nalai deu akan kan zuinda amaro cu huna local zela kung danga anron shewna tu o makha akha na khalo dana ngai wangin tlang pui wan tlang pui chu kan tia akem pa ngai changa ta deu le ka kwan hu ya kanin da bo ka tin chu ba ka chuan hemi kem dung lam deu hemi changa metar zali vel tlema ahum sang deu le nge ni advantage point kan tia chu kami han mu te po mu la thena dewa khanin barak ni dewbok duty dewbok kami NCO home lakha awma hei oil palm hun ne bangin oil palm duty hun tin nan soi mai thina hemia hian anni pathum hi anhan duty lai ania ta chuan aria te ko ria phal boka heta an om hi an zotur ba midang ha nom vak lawa katia silai rian hriatan han tlan so post commander tene nan han tlan so wa an han khem khan zela ro du hi chu alo thi fel der to a khan rai hi khamia changa fit som level a barik ko na khan atlantiat a thei to atlantiat a tum ni ra alang dewa liam pui tuarin alo oma ani hi adiam na viau na in enge thil then dan an tia anhan zo nok ba chuta chuan ani chuan in dial boy na po kan nei lo min ka pro mai ni ati ani vera kan bimal kan ti chakma hi zu han rui chen deu le zu han rui po kim ram deu na chen ni in an soya chuan kan post commander ten hela kazu inimin report thina ni tiang de khana cha sa athing rim khan ati tamai ni in alanga chuan so yang khan je lo ro chu apuna alo thi sa ania rai hi theyang angin motorin barang tenama anhan pura amaro su anhan khen kachuan ani po enkol pan lovin acak habere ta adi awan boi thak khom mai tin an muam hoa changa lam dan hian ro lu hi atlung lam lu lam changa ka ni na langa chuan rai hi a om velama ka ma se atlang na hi amal ku yan siania chu a video te han ena rumah canga lo chua kate ron ka ron brass te ron ka pa ne ba khanin atu to du ate
afuin katlai an tengemo apa ngai chuan hetlai o maka hetlai mal pui tlang khachu hasang ro ta tu ran ya maro chu an plan che box hi engemo silai mu le an maka ran takin atong ani mai thei ani chuan an han chho chuan biman ti chakma hi an han muwa chuan an mana chuan case kan han siama environment te police station a danangin ati tur ngai te kan ti met zelani ti ka kan sei duwa chuan ani hi uluk taka hil hanzo chichia pokha aman lutuk lawa ni zana khan zela indahal te kan do mangin zana court lam te to kan ti buaya zan lai tel deuh le khan district jam policy pa kan inda fela chuan ani hi an hanzo thuak ka soilam chuanin kazuin hi min report thina pu te na chuwang chuanin ka thilari ma ka pani tin asoye antia amara chu investigation te ru zoka muang maratia la chuak tu ani me ani chuan Soyang Khan violent police station case number 12 of 2013 ade hi nimina khan kan register ngala ninga thathum sang sami pathumania murder case section 302 IPC pe ani tichuan nimin atang khan nizana te kan thayang ang thiu tu ti ngai te kan han tia hetianga Mizoram police la thang ngai lo ban roi thap tak Mizoram police mela ti bal mai ani lawa kan thin te a ti chonga tin thil dang repercussion thil so khok tam tak nei thei thil ania hetiang hi Mizoram police engemo hanin huata ruya hanin sualte engemo hanin tipal accident tipal te chu om bezak zuk to china tu nanga mani silaya siante ka hu ruat mai hi kan nak ton mai lo ania chu wang chuan hetiang hi Mizoram police omrek taka kan ngai pa bidang discipline te po ati cheteanga ahim lo ka chu wang chuan dan pa ngaya inquiry te hanti muang nar le khatiang khanilawin dan in thunai na min pe tho mangin Indian Constitution article zatung so pakat na mangin dismiss man ali chu ni jana po khan order hi an pevek to amai ro chu kan ho tu te po kan in shriat lan acha tin abaka dan shami te po kan in rona high court te lai to chuwang chuan thing khut ta kan ti ngai kan ti jing lama te order te kan han thualin kan han en ul le dewa chuan order hi dichina commandant in asana appropriate te po hi hetlai hian kan kola chuan with immediate effect in ani service atanga dismiss ngala ni kan soidu ani chuan he thil hi communal thil chakma lo emo mizo le vai emo thil ani lo ba mi pakhat zurui thiam lo le insum thei lo bin thingrim thutin athian te aka pani hemi thila hian namang zong le chi zonga kan lak lo acha in ka sia chu kan ramtan acha ke mani tan acha department tan tipo acha ni ti voina hian ka soidu ani tin an ruang lak dan tu hian tuna hian violent community health center postmortem antimeka an la solo dewa ta chuan an ruang te athen ma theinan an chung te athen ma theinan kan tia doctor in food pay ni se kan tia aviation lam ho te
ne ko kanin be fel to a amaro chu kutilaya viral te changalak na tu CIZW school an helicopter tumuna khuan an lo mang lak lo ve dewa Air Force so etc an lo ne lo maya suwa chuanin dar khat net san be vai chu kan tilak lo sia dia khat net san be tuai ron chung theidon nian dia tiang chuan ruwa man kan siam ani ti kha ka han soi ru go ani ke mani department in kan mani ke mani ni le sa bo ral te kan han rau na ex gracia ke mani pe thei mai a hi chu cheng loi khat ve ve hi pe turin kan lo soi fel to a chu chu kan turin nan lo ti fel to a hen ba ka hian ramri bo ti an ni a kichuan ral ku chu ni che lo ma se ramri a duty lai mai thi dan pau lai lo an ni a chu bang chuan hei hi an dependent an mania in ba an lu pui te mo an fa te na an thok lo ten e zon na an nei hi atul kan ti a kan khena chu kan sarkar ho tu te point min ran ti saka an fa te an mani chung singami a dependent dan nga aphal eligible te kha compassionate appointment kan pe don lo ani ti koina hian kan puaw ani ti chuan an mani chung te po kan bia a ro lu a te hian an papa kum ting lu ngal mai thei an papa chi le chu ani hian ni se tin anon thang fela chu ko chu ang ta hian compassionate te tia trong kamati hian ke ni na ko ta kan lo chu mai thei ni lo ba home department a kan tianga DPNAR an lo vetanga chuan financing concurrent fee pe pokawa chu tianga ke ni kan chu thei chawania ama lo chu home ministerและ chief minister เต็มกันสวยเลยตรงกับมีโอเคอันที่เราเอาวางขนาดส่วนสำนึกเราผมเราจุดกันว่าอย่างอามาเราจุดไรแต่ช่วงนี้อันฟาดที่ไม่เชื่อได้เรื่องมาอย่างเราเนี่ยส่วนหนุ่มวิภาษาในตัวเต้ภาษาในตัวเต้เราเนี่ยภาษาในเราประคับไม่เชื่อเลยมีป่าเห็นน้ำต้องเดินออกมาอันน้ำต้องเดินมีป่าที่กลุ่มส่งภาษาที่เจ้ามาอย่างนี้ala king lo sia ani sarkar lu thejon lu se kan lu antia chuang chuan ani chu akum thi kan ma angai no ani chuan apoi mo pera chuan hemi awanga kan ram chunga buaina chi le chi mo kan chen na hun na tung ta mo kan sa ko mo awanga in nge lo na le in hi ngom na he hian khen lo se ti kan du da na nia chu he tilai lo kal tele mizoram ni pui te ko ka han sa du chu ani sipai bi ka hian kan so te sia sang bi ta ni an lo seniora an promotion chan san dai kan promote tir zel sia tu na hian kan vacancy kan so te sa hi 34% plus anita overall chuan ma se akai then kai zel ang khan asorte chaka entry level akhan ai no khomta because constable level entry level ai chuan kan vacancy 50% ating to ta ne chu wang chuan mun tina khan NCO hlang de ulek te ko sipai anga anti nok nok kha ngai ta chu wang chuan NCO barak de ulek an man de bok ania wang le khatia hebi adai de nga duty na khan ni lawa kem chu aram chu ma lam de ma se ahan pong sang le advantage point le ku that theina ania wang khan katlai khan ria pa de ulek khan an ta chu ani chu dia ma hanin reshuffle khatia wang kha an anticipate big low ni tu ni